Kua whakatūria he karahipi hou e tetahi hōtera rongonui me tetahi o ngā iwi o Rotorua. E urua e te tini ake o ngā Māori ki te rāngai mana ki tāngata i ngā hōtera. Ko te kaiwhiwhi tuatahi i te karahipi nei, he tauira kura kaupapa ko Awatere Douglas te ingoa. Hei tāna ki ara paira tāwhai ko te wawata ma tēnei karahipi e tūwhera ai ngā kuaha o te rāngai mana ki tāngata ki aia. Hei aha hei mahi māna, haere ake ngā tau. E hi koe ana i te ara whakamua. E huara i tēnei moku kia tū au hei māngai mo tōku iwi, mo tōku whānau anō hoki. He tūranga hau kua whakawhiwhia kia Awatere Douglas, ko ia te kaitakawaena Māori mō te hōtera o Surima me tētahi o ngā kaiwhakahaere tāina. Mā te mahi nei ka whakanui o tātou tikanga Māori, ara anō hoki he huarahi e whakanui ai te wheako a tauiwi mā. Ko ia te tuatahi kua mai Maria i tēnei karahipi hou, nā Surima me ngā tifakau e. He huarahi nā te iwi mō te iwi e whai wāhi atu ai o nā uri ki enei momo mahi pakihi. It will give Ngāti Pēkauwe, those who choose to enter into the industry, an excellent opportunity to have first-hand experience in this hotel management. We want to see more Māori influence in our management roles. Definitely the cultural experience enhance it to the visitors in New Zealand. And what better than having more Māori involved in hospitality to share their stories and to provide that better experience for travellers. Mā te karahipi nei, ko tae au te tū mai hei māngai mo tōku iwi, ara kāre kore ka puta mai etahi atu angitu i tēnei karahipi. He kotahi tau te roa ka noho ia ki enei tūranga, hei tāna he whakangungu i aia kia mutu tana tohu i te whare wānanga o Waikato. Mōku ake e huara i tēnei kia whakatina nā i tōku iwi, i tōku whānau, i tōku kura. Me tōna a wheronui. Ko te mana ko ia kia whakahaerehia e mātou, tō mātou ake hōtera, ko autera, ko era hoki ka whakawhiwhia ki te karahipi nei i ngā tau kei te heke mai. He pae tawhiti kei te whāia ki a tata, rā paera tā whai te karere.